29th of January ruari nende ni ontuko ya mirongo na kenda ndene ya mwaka hiyo 2025 nkegira kimya kya kwikidrite kya girinde kinye Wednesday ya mudhiane ndene ya mweri yo ya yure kana yo mure eburu ne ruane ndekiro ya Raspis Ramatin gichungyo nula kedra gida kene mantu ya kwa ile mantu yegia utungata na wage bill irane ndiko kaitene kana ni mantu edrite akireta ntangurutano kinyande ni account ya Meru ramantu yegia wandikani yedrite nindi ya kimurika abonene na kinya kidetera kana mwangaza na kurigana na rediri akiwa batina dena kuandikana ende dina nindi mbecha chewe dina mbere untubu yanangia maingi Martin gichungyo ndula kedra ya rakia ke kulukira ke mutandao yo X ke Spaces arane ndi wedero kibanga kenda ikirwa maboya da yele wedera kinyo kyo tanaira na waya ni maoni yaku na babata kinyo wedero kibikaira ugambi pobange bakyariria untubu ende bereto dira tu kinyo ko da yele ye yamara to kubangerite orobweru ari kindeto cheweru daimwe. And I want to assure you, the people of Tharaka Nithi, as I've assured other parts of the country, you will get maximum benefits from this administration. Professor Kindekio Trimana na Tungeria Tharaka Nithi. Na hakuna mtu atatuletea ujinga tena. Kada mtu akolaga mbuge akae. Kone ngelo ngetu itaniria no mbuge. Kabati. Mulete mwingine tufanye na yeye kazi. Na hapo atupembelezani. Kabana kawira kuwa telenka MCS Kairi. Abunga ba Meru kwariria karekara ngari ya miraha kuidwa bakiromba barabara ya Meru Sagana kwa ramwa. Nabuamba bonda kwa ngaratani biashara ntereche chuka kariba kiromba mandeba wetiria ngari njira ya girite. Moneto madidi oruberu ni Purity Richard Nangeto Phineas. Imana nanteto cheoru da mwekambiria da icho chongwa. Munini wa Rais Professor Kithure Kindiki muthenya yeru ari nekite muchemanio na Tungeria ba county Tharaka Nithi kwariria weti nambere kiri muchemanio yo Kindiki augite agatigira mirhandi eronde komite Tharaka Nithi ni kwithira ninde gyokira amenetie kinyando paba gisiasa baraba kurana thirikari akiwa utimu Tungeria ugetikirwo ninde kwithira thirikari ne na kuranio Nolotete Rigathi Gachagua akiwa utingu ya tethia rais gukinyaniria kireka gita kamiaka ele iranande ya rigitine kyo munini wa rais na ende tonindi Anthony Kathenyethirite agita na mbere kumidronera ende twakuretera yo nyume kaita katikuraya Langino kuna tingabana kawira mwangaza ugite atele nkaringi MCAs barabate kuatana nuya kyuga buibugweta na mbere kuremya witi na mbere nongelete akaritanira ngwena Tungeria bara kibaguchia bakwenda ndobwedira bukioneka akiwa baraba guchendera atidira akiwatanira nabo akiari entere chengusishi uwandini kisima namne TMCA Patrick Muduma akiwa akire MCAs batano kumabure nuya ake uti kambine kiega kimutagi no tariria chuna njirendene. Gavana wa Meru Faith Kawira Mwangaza nduganathiete na mbere na kuinyirwa na atongoria bara kugana menyete ndachioba guchura na batire na bata no thi na mbere bwa kaunti no akiuga we akathi na mbere na kurugamana na mukari wa Meru kenda gunika no thi na mbere Tukorombera mami wenu bwana mantu jara gukurukira magerio jankoma makatero kunchumburo tuko na murenya banchumborete nande yakaliyo ja maroege ya kwenda kula tujui na yego gya kwa ikwenga maroege nange karagia tujui to akwa gya kwa ikwenga katero nange karagia kana kamiro barenda tutonya nyomba tuli abia bia theni
twenjera mbasare biu bietu twenjera ndoje biu bietu twekera ndawa biu bietu na bo indageta lietu nere ya Yesu na ndabera abuka tuliza mboli. Yes, watatuliza mboli gwe heja nile kura na nde arome 12 batiomba kugora mero igeta ibubo ka ugora mero igeta na gweta kwa mero gwaga ikurega kubesa mbesa cia kana kamiru na kurunga matukareta kira kirekienu na aru anto beto ngeja kugwata nura katero ile utiwe mtoku akawira no moe batu ndingalinga ira rwe kanda aregenda ugano monka maendeleo cheche mashinani. Ngavana Mwangaza kiari arenteretia ngusishi wandi akisima igitari ya kurugura weya ni bo ambasari chiari toba chukuru mwankoyo na menerete MCS barabaregete kuwatanira noekiri urutiwera akiuga wati berenka kaire na menerete anene MCO wandi no Patrick Mutuma urano MCO wenka kiri MCS batano babori uratigeto tatonyete kiri kambe yake ya siasa. Mheshimiwa wenu berenza kubatuliria marungu kubarerera ndiagwe kurara kwawe enge mwerenza jabura tena maendeleo ngamwera ko mwante komenya ibumbo na jambonie na ndipo balinga emerabe Nairobi na Mombasa na India Shaitani ashindwe na hakuna mtu atatuletea ujinga tena kada mtu akulaga nguge akae onengero ngetu itaniria no nguge kabati ukanenkanira tutomba kweta awandine President Ruto atomba kweja mero mbedro anteo kinyoke do anteo mwenda baba aleta ke wano ndio tomba kweta ndio bana wabasi eje special tebateta ke mama kabategeta mulete mwingine tufanye na yeye kazi na hapo atupembelezani kwa ungenya lule ngia tubakisima bodo wibangete kombera bole ndo no kwa mwebwingwa kandalia boe tuwete kaneria na kwa mwana bo mwere imama ugere na kuringana no thirikari yake ya kaunti ne bangete kurekeria nkurukia chiningi milioni 135 kiathoni kiragi gukuyeretwo na atongoria mwanya bari MCS babunge ya Meru na Nkinyora wa MC wa Rwiriro arera Mutuma Karembe mami wenu aliuga kana kona ambassador yande kuringirithano ambassador ile tukweja na ndere Meru County ni ciankurukia milioni 135 na ngeta 145 na ru ngeta 1 tutigire mbasa ni cigo tonto ndekwenda ngugecia ungurumania ngugecia kalio iutecia kawira Mwangaza mami wenu Mutuma wenu watia nao Mutuma ndamwera na tigendwa eje to support mama kenda maendeleo John bakuonekana kisima. Bwana Yesu asifiwe. Ipo kwanda Mutuma jo support mama kabo agure monjeshi bwe were nyati gane andoa eje tugenga bana ni mama nikenda bomba kuona maendeleo mama wangu ere ukeja kwithira ume bore botumairwa kaunti ne ibu antu bamwe twithira twitumaira bange baandika baruga bakaandikira control on budget atembeca ite kaume na aruo tethiro kieza na ambassador ici urende thira na thikirira kana control on budget athikira barogere kathuri andikite akiuga mbeca cia county ikeberu ati mama na impeachirwe mwanka thai tutethira tukiona barabara tutethira tukiona ambassador tutethira tukiona irasi view mbeca thirinde tha chietete ochoka nau abwendere gukaria mama no to na kuruwanwe sana na ate kuruwanwe ingenge imathithio ya gukona akithithia anto ibaije MP bareta bakera MCA bwakarande na ngavana ende babari uga batuma umake president no toibeje batona maendeleo MCA no to ate kwenda otumira akiri akeroga akinyage karoke mwana ngavana kenda baoranirwa bonde na ngavana amwe ende ngavana contract no to ore o mome kana kamero nganania konze no eta karoti gainya kena mamira na gakuthua tunde itwana twakwitwa kwere kura andero indironere kere MCA na corona na ngavana na inya MP na corona ngavana ndona seneta iba corona ngavana na nena goni mumete buri na mamu umete buri ndauga na ndeno mwanka ngavana weto akarwendene bore kaenda kabati ngavana itokaretie
amwe na bobo bunthe ndionga yake ni angarataniru gikundi kimwe gia akari wa ndini ya Athwa na gicigo mbunge gia Tigania West baraba umire na nyimbo cha kumumeneria. Mangusishi wa ndini ya Kisima gicigo mbunge kia Bore nkiripotera Wero TV nyoka mbetaga ki Mutegi. Angana kunete mutaalamu wa siasa Oscar Mutugi na ugete utungiria bwa Rais Ruto mbunge ya Senate na kinyarwangiro gambithania bibatire kuthabikio tawa kiara kiridi nacho tungeriri koneka county ya Meru. Laminete bone ne mbunge ya Senate niwe kaikaro na Kawira Mwangaza kiwa nevererwe kinyanibo nimearia gwati mbaru mutaalamu Felista Kedenji ora kinyawe diretio kiora kinyarwangiro gambithania nende kuthikira ugebwa kariba Meru na kubaninkira kyo Mutugi kare na ututariria chikinya. Confusion ije tukona Meru. No, it's nothing but confusion. In so many institutions contributing to it. No, to Mumeru atikwera gitumi twererwe last year wa governor was impeached, lakini tukona gito Senate gutiokia bioria biege Meru. Migambo ya Felista Kithinjura ni muthomi wa gisiasa agishumiria kugwatana na migambo ya muthunji wa gisiasa Oscar Mutugi uria ugite mbangaratano ere kujiria Jameru kwa kagita gaka yumene kiri Rais William Ruto na munini wawe Kithure Kindiki nechangiitwe ni ura wa RDP Rigathi Gachagua mbere umobisi bunge ya Seneti na kinya koti etongeretwe CJ Martha Koome na njanjurore negamba rere Meru Bati Mwamuye gitumikira bakuga mbunge ya Seneti irita Kawira Mwangaza gucokia bioria na bakiuga nitoka bakumuyukia ringa bana wa Meru nyuma ya mbunge ije kwithira bakimweberia obisine inya igamba rieterete kugitwa kotini ora rieterete kugitwa kotini. Confusion ira chienderete kinya senator ira yengire Kawira Mwangaza at the Senate after kwengwa ni county assembly ya Meru ni kuonekana bado igikaraje ke recognize na kwithirwa imwita gucokia biuria bira bikonie governing ya county ya Meru na riria probably gukeza kwithirwa kwina consideration kethera kesi hizi mugiтерezoreka agitone unto at the end of the day kesi impeachment ni political na iriza kwithirwa eti political tutethirwa tukiona a lot of pressure ikirekerwa especially kirutererwa presidency. What they are causing in Meru is no longer about mtumwa kwana kana mtumwa kwithirwa ari impeached kana mtumwa kwithirwa ena court case kana mtumwa kwithirwa atiana kana. It has resulted to undevelopment. It affected economy Meru. It affected service delivery Meru. Known to on my right, a few meters away is a pile of trash. On my left, a few meters away is a pile of trash. Tutekumenya kethirwa ka confusion. Iwi resulted to gutwikitana andiki nyabaraba andiki kaba twikira utukuboria kiuria kutengo geba gwitera mu Meru kingi Oscar uria kotire eregeri kugitega mbara Meru tariki 10 mweri jwa 3 gutegera ugeno gambi bwa mukari wa Meru bakigita kesi hizi babati kwithirwa bakitegera muno guciuria mwingi zurungami rutere ruriku na rutere rwa mwingi barungami inde kesi hizi bati kwithirwa kigitwa igita na unrest iria kuonekana muno kiria kari ni kwithirwa ikiindicate rutero ruko bakwenda kesi hizi igitwa itite otherwise kurithirwa tiu ntikuona jeka kurithirwa bado kwina infighting kana ndo iria cienderete mwanka thaizi despite kwithirwa kwina status quo iria maintained ya kwithirwa ikira Mwangaza ethirwa agwatirite ofisi mwenka March tariki 14
rirega mbari bati kuthirwa rikigitwa muthiene athomi baba gisiasa bariuga thirikari nene monkira narua ni bati kwithira ikimenya gatigati akawira Mwangaza na Mutumanto ethingia nuri na katharia kugwatithania Meru bakiringithana na biatho biria birathithikite au kanyumene bia mathiko jamo jathithikite buri mathiko jamo tano ngina wakawira Mwangaza na jange jarajara thithikite igembe Southi mathiko jangina wa Mutumanto ethingia yo kwira kinya stacha ya mutongeri ogwetwo Mutumanto ethingia nithiritwo igiukira ati Mutumanto ethingia uria watari ari running mate thaizi na kuumba ku raise wengo political capital on his own na kwithirwa agite kwa the caliber of atongeria barabara kienine kia Ntobochio compared na kiatho kiria kiari buri thirikari ongwa ni bati kwithirwa igitega ikona mwingi na utongeria bungi irutere ruriku bakwegemea mutongeri uria ku unify Meru from all walks of life, from the politicians to the business community to the layman to the mwananchi wa kawaida, so it is quite clear and this case should be over as early as yesterday. Reporter Tosha Weru reakwari etwa ni Mutuge Kare Angina kuna ate bunge bakuma Meru ni bedirite nende bakiara kia karikari arua rangari ya miraye dirite nende kimuta wa Monki County ne ya Kirinyaga barabarene ya Embweta Nairobi ni bedirite bakiora kia baraba ditheria ntubune ndi kwikirwe tagari ya kiwatho kurukiba menete mutithi wa bonda uretere uturo bokirere bakiuga ni wo dirite kyangaratana kia ngari ya miran kurukiba kromba dirikaine ne kwaramia barabara ya Sagana Embu Meru. Boniface Mongera niwe wina ripoti. Bare ya bunge kenda na bakiarire berutero Naivasha ibayenite mukana ni makania kira ntoba Kirinyaga barabara nikane kiri mutambojo video ntukwejo bakithe ngaremera arabakwa 20 batare kwithire kithingatirwa na barabara usikire bedhiru baikirwa mpene. Wale ambao waliweza kuhusika kufanya haya waweze kuchukuliwa hatua kali, na tusikie ya kwamba yule kijana ambaye ameonekana akichoma hiyo gari amekamatwa, na hili limfikie Inspector General na pia waziri wa Interior, waziri Kipchumba Murkomen, wahakikisha ya kwamba hawa wameweza kukamatwa, sababu wanabiashara waliweza kuenda hasara kubwa sana, sababu ile gari ilikuwa na kilimo cha watu wengi na ilikuwa inaenda katika soko, na ni vibaya sana wakati ambapo mtu anaingilia biashara ya mtu mwingine na anajaribu. Kwa hivyo sisi hiki kitendo tunakilaani na tunataka kuona ya kwamba justice imeweza kufanyika. Huu ni wakati sasa na tunataka kutoa wito kwa sababu watu wale wapate fidia, serikali ijukumike, kwa sababu maafisa wa serikali waliingia wakaangalia. Lakini hata hivyo wale watu ambao walihusika, kwa sababu kulikuwa na cameras, kulikuwa na watu ambao walikuwa na masimu na walipeperuza zile picha, wakamatwe na sheria ichukue mkondo kikamilifu. Na mwenye amehusika ambaye alionekana akipiga kiberiti, kwa sababu anaonekana kwa picha, tunataka kusikia serikali amekamatwa, aende anjibu na anjibike kwa kitendo chake cha kufanya arson, kuchoma mali ya mtu ikiwa halali barabarani. Na nontu bontu buria bakwikuete karumenyeria antu bakaunti Kirinyaga kwithukira ngari cia mira bari gukumira ja gwitana mbere ojo ni gwakara. Sisi watu wa Meru magari yetu ya mira inapitia kwa Kirinyaga, na wao pia wanatuletea mchere kila wakati. Iko mchere Meru town, iko mchere Maua, iko mchere Mutuate na everywhere. Magari yao inapita na sisi hatuchomi ya kuleta mchere. Sasa wao wanachoma yetu na nyanya. Lakini sasa wakiendelea kuchoma yetu na sisi tukisema tuchome yao, sikutakuwa na problems. Na hii si mara ya kwanza. Hii imekuwa ni tabia ambayo imekuwa endelezi. Historia ipo, sio siku ya kwanza, sio ya pili. Magari ya miraa kuchomwa na watu wa kutoka Kirinyaga. Hiyo kitu tunailaani na tunasema hawa watu wakome hiyo tabia. Hawa watu wa Kirinyaga wako na hiyo tabia, wanachoma magari ya miraa. Na hii ikiingia hata hii siasa tunaenda, tutaangaliana. Sio mambo ya wewe ni ndugu, lakini kitendo kitendeka hapa unachoma miraa, unachoma gari, hiyo ni ukora. Wenzetu wa Kikuni wa Meru wanaongea. Nao ni kiongozi wa Mporo Mtwabure anaongea. Nikisema kwamba kama hamtutaki tupitie kule
Soko tunapitia Embu, tunaenda Mwingi, tunaenda Kiluruma, tunaenda Kibwezi, tunatokea Mutomo, tunakuja wapi? Nairobi. Na nyinyi mjipange ya kwamba kwa ukweli Mmeru ni mjinga. Walisema kwamba Wameru wanakunywa pombe na mandivuti. Wanasema kwamba Wameru walikula soka. Wanasema kwamba Wameru ni watu ambaye hawaelewi vitu. Na ndivyo Gachagua juzi amekuja na ukweli wa mambo iko kwa runinga. Alikuja juzi akasema kwamba ukistua Mmeru anakalia mkia. Ahuntu kwejo ngaremirane yethirwa mwamira ire kamatete nimekuthira ikirikana ikulingana yora mto bonda bonda. Dereva wa pikipiki ambaye kulingana na taarifa zenye ziko nazo sio dereva kamili, kwa sababu hakuwa hata na driving license. Kama wewe unapita wrong side, sababu mimi wewe ni mwana bonda bonda, unafaa kitu cha kwanza ujue sheria ya barabara inasema namna gani. Kama vile Uhuru alifanya, akafanya Nduo College kutoka Nairobi mpaka Marua. Sisi tukifanywa Nduo College kwa sababu watu ni wengi, hiyo barabara ya Mwea kutoka hapo Junction kuja mpaka Meru, tuwe na Meru mpaka Maua, tuwe na Nduo College. Unajua hii accident pia sitafunguka. Nke report Rantosheru TV kumaje kingine kinene kimushusho Nairobi. Mbita Boniface Mongera. Kimanto ya miraa ni ati nkiama ya miraa ya Gembe Miraa Farmers and Pluckers Welfare Association niba ugete niba chwete ntaira ya mwanya ya kurira kimera kike miraa ni kenda kuguna baraba kwidhirani ndiba kiroya na kyo niba katelza na kiro mchamaniyo ntere chandambiro aremiba miraa niba gitete gamba ati kwedhira biachara miraa batidhirani ndiba kiagirida kia maguri ya kimera kena vo kinyabo batidhira baetu ya miraa yo. Nicholas Chabari na Chio. Retreat even a single day. Naibu arimi wa mwana biashara rungu rwa gikundi kumekana ata Gembe Miraa Farmers and Pluckers Welfare Association barikitie na kugita akauli imwe na batirimanite kanisani ya AIPCA ntere Chandambiro bauga kiraba korwana kyo ni maguri imamira mathinambe na gukira bantu akuthinambe na kutharikirwa ni antu obaka yake baraba kubendia na bakaithirwa bagite thika bobongwa na bo arimi bakathinambe na kuthangika mantu amira ya gubua hebu ila kuma kana mwaka muntu wewe ndiro ngorwa na miraa ukiagumenya bro kwetia ukamenya bro kwetia kwetia kintu kumbikia royo kugwethera ukauria otetia acio tosese strata ni ekurwa ndo miraa to mendi madhabauni tukethera timu yetu kiliungana cia kanisa tuko watu wa kanisa yetu ari twatara ketha members bathatu tweta kanisa yetu tukire madhabau twasoka twetire kateli mwangi tuko kanisa yetu na ibisira tukira cia ndo miraa ili kundi byothe byukira na ndipo elese ruare na ndipo ida lima madhabau ni amurungu ote muntu tisoka kwendi miraa kyora ina serenge dene mwana na hiyo ndo na kwa design yendwa era ndo maweterete kwa hiyo yego na mibango yangu pia amurungu wa madhaba wa kana maromba tukanda mana kibagoro umbia mutolombo kana lego kuya kuna ndikwe manto kama tukanda mana otieti okero tukanda mana na dema wa kitu da monka state house na mambasi na mayau wewe mpi mzima akiwa ngania ngarenda weko ndene hangaeta ni wewe kana limsema niyo oreta kukunde mere kuru ore mamunda yaku ore da biashara otomero ngirinto moromo weko bagala nyanto akiwa ya shemo niu kile dikari yo Kenyatta Bena William Ruto and deputy wake mtoto wa Munya SES kimanzu ya kilimo ilio baombere kweka nduba tawa makateni na baria airport na tuitikana tuiname no mwanka babanu besa ira rukoro tumoiro mwake no ntumunya na isi ogumirithine metega no are ya ramelingi na musumari na MP bana na bameru bakomenya na kaduri na komenya na kawira na komenya na twendi twisi ndobiu ni untu very disappointing kona bamwe betu ila kwenda kuungana na kateo sido kitimira bakeya wa kitu kidogo kenda na babu timira nkuluki antu betu babu kire ina to wetira batwi tukona ko weta ana betu bakadoma tuwekira kinyangu imbea mantu anga kaboka na kutibwa ina to akinyire kenda kutweka antu betu bamwe nture ne sieto nyese kibukona mungu nao kinywa to kala busumare kuma maoa
yakwa ya ngirima na thatu kenda batu inyelerie kuo katuka inyelu mwankani na tukiona atwengwa kwa tora kuinyelwa ndambero yanto ngare si indruwe nasio angambiesi angambia na ito to prombox ya tofero na musumara atumera tamu mwa toka ibwa ngare njifu ngare prando shetani ashindwe promboka na musumari katuka biashara tuone mbiari sumari yone tisa sawa kwa sumari ona tote kuona kababire kwa pawa so tuanda marina mayani tisa sawa manto yeli totena ya tatu tu ya president ulitegemera kalori yote uthirura wari ndo ni mirawe yite kwa to kurare matune ko gari ya muthe tutaenda kuingine je wite we mubiashara mboni kana ngombe onge ndoro na bata ambiure mirere ku export era yura wa kuuma Kenya wita Somali endira ora mukalijidi kama Masai yoto kuwa maori ya leo sense atokaro atongeria baba amwe na arimi bakiuga bo batie na ndoa na mtono riko ende ibagweta kinya atongeria bagisiasa baya kubagwatia ndoa kuna pricing committee yake roko nkabari kiradimo kabera loi mauria medaba ya kuvuka bambere tukumenya mauria mele ya kuvuka itukumenya mauria mele tuko ya kuvuka tukweli hata itukumenya hiyo mtoto mawa tukwenge tokore na fesina tukarwera mele yetu tuareria mele tore andwa kabo makosa ndawo itwenderera togera wa iburu yana ba ibugurwa noyo kagwa no borio wa babu no ndibubuka wa tureta anta togere antu itokwenda wetana na babu ya tuwatia ndoi agwende bugurea ko wa gurea twambereria na MCA ito mweta mwetegeria twetage MP to mweta mwetegeria twetage ngabana ito mweta mwetegeria asemeta we na tuka divided twende wana siasa mbalimbali na tukwe siasa tukaringa endo mirani to siasa hote muntu tukura maina ko to manto bwende awa wana siasa bonde ba endo ba to watie ndo eriko na inkwenda kwera atongeni wetu tafadhali akwenda batita yalo tutethia kimero kiwa kinyandu ya tethru ni mbio ndu ya tethru ni kurare ayo iba kire tuitethie hiba ke corona batu tuite tazimanto ni amira kizia batu kwa tutethie iba kire ki tutajisaidia Komanda Mbero Gembe Central Petan Class Chabari Right on na nikumira kinde tunende Nicholas Chabari nkona kanya kakunoka Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na mirongo ire mwanka magana mugwanja 45 wa kilomita gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire goro ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Panda tukupandishe na GoTV this new year. You upgrade leo to the next package tukupandisha to the next one. My goodness. Ukiwa na GoTV Lite, lipia GoTV Value tuku-upgrade to GoTV Plus. Oh, it's so cool. But a big value, big entertainment. Really clever play. Perfect! Panda tukupandishe kupata even more with GoTV. Pure serendipity. Upgrade today on the My GoTV app. Mushijua kujuri tayari kugaruka mkugwate ugeni Interior Finishes Makutano Meru.
kuma intobia rikone gwitabia bathroom na kinyama balls turi na uthongi bo kirasi kia iguru mkuruki turi na intobia interior design biriani amwe na maua wall brackets na kinya chandeliers kuthongomia nyumba yaku turi na solar panels mitambo eweru na kinya ya CCTV Jakabo Butengani turi na taalamu bago kwa mataro kenda gukinyaniria wirigiro na kiroto gyaku turuguraga nduka yetu Jumatatu mwanka Jumamosi turiungire makutano barabara ya Meru Maua tuangene na Palace Fries Mugaru na Checkmate Lounge turingire thimugu kurukira 0113 626 618. Bueno, tupokuthira itete na mbere kwatanira naoni ndi mbere tata tukumakinda tuchete nkurikania nyuma ndeka imwaki Martin Gichungi ndula kithira kiambira rwaria rutererwa mutandao wa X Spaces arakwithira kiara kemanti yege inyoriti ngweka no tungata na bilire kwithira kioneka kaiteneka tutana mbere ni atinendi wamba Bonda Bonda ipo tukite mpanga ntere chechuka kuringana netithia Bonda Bonda ini atinendi kwina gikundi kwithia na mbere wa gagabo indi gitamenyekana na parethira nindi bakiwatana na burithi kendabe kilompeni akithino kaune ndi ni bedrite bakimana kimandereva parabaithia ngari bodho kuna wikiro turo bwa Bonda Bonda ogwatine onto babarombete bedrite nindi baitega na kurekana nabu Kamati bwa boda boda ibomoba mautungata maramare gitumi nkuruki kire akenya amwena kuigwa akamati bababa mochi wachuka ibarumiritwe imathina nkutho kinyamara kia mbere bariuga ikiawamba bobikibiki buraba kuga ibongerekete mono mochi wachuka ntuko ino bikibiki ne sikuiwa mono sana nwithira na ora ukuya ni muntu murato waku mono Tutongiwa ntonu ambe odira nto pikipiki ni gututethia muno tigane pikipiki tutona gya kuria. Kumekuwa na wizi ya boda boda na recently kumekuwa na ingine hapa imeibiwa hapa juu hapa Mesako, lakini kwa bahati mzuri huyo mtu aliweza kushikwa na ikapatikana, lakini zingine zimeweza kuibiwa lakini hazijapatikana. Nkuruki bariuga ibabuthagwa mono na atumiri barabange barabara baigagwa bare na nkari ara athithia baba bankari batemaga ukaumira mitino gatika gona athithia babikibiki untu borabotigaga ikuona wonje kiri muntu wa boda boda. Gari za miraa zinatusumbua, zinaendeshwa vibaya na sisi hiyo mambo tunataka serikali iangalie. Kama miraa iko na haraka watengeneze hata airstrip ya kubeba kutoka Meru up to Nairobi. Hiyo inaweza saidia sana kupunguza ajali hapa Tharaka Nithi. Walieka bumps university lakini bado zile haziwezi sikia zile bumps. Watu wa magari pia wanatudharau sometimes. They don't follow the rules of the road na wanaenda hapo kusema watu wa bodaboda ndio watu wabaya, na isipokuwa wao ndio pia hawakui waangalifu kwa barabara. Unakuta mtu wa gari anakugonga na ni yeye ako na makosa, lakini wanaekelea mtu wa pikipiki because wanajuanga watu wa pikipiki wengi hawana driving license na hawana insurance, so they take that advantage kufanya nini? Kufinyilia mtu wa pikipiki, kitu ambacho tungesema tafadhali tutatumia barabara sisi wote tukue waangalifu na angalia mwenzako. Ende ibakuria thirikari ibatetheria kuwata license na kinya insurance kenda banyithanyithirwe kinyamara giki. Tungeomba serikali ya kaunti ingilie, kama saa hii kila mtu hapa anajua kuendesha pikipiki. Sasa tukipewa tu license sababu everybody is competent, itakuwa vizuri sana. Nkuruki bakirombaga bakirwa migunya ya wetera abiria ntere mwanya cha muchiojo wa Chuka amuna thokoni irachingi cha kaunti no. Kama hapa Chuka Magunas, kama tunawezekewa shedi hapa huwa tunachomeka na jua. Unaona pale kutoka kwa ile post hadi hapa tukiekewa shedi upate at least tunajikinga ndani wakati wa mvua, wakati wa jua, hiyo ingekuwa sawa. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Ngira kunati MC wa Ruirero rera kithinji ntu na urite kredura kindekia te kama kwene atungeria bamune inde bamiro
nontu bungatiniro yeke na Kawira Mwangaza ntu augite na kuwata mbaru Kindiki na Kawira na guti muntu wa kethira nindi akimumakakia kaitono kaune thirite akiarekia aimtere cha maturu kiri kiatho kia wikira musingi wa kirathi kia ECD na arethirite akiura Kenya mugambithani munene Martha Koome ategetikire kumakua ni asiasa gakimutagi na kulikithia chio. MC wa Ruiru Arera Felix Kithinji Ntuona orite munini wa rais Profesa Kithure Kindiki gutikagite muntu nori kumba kumuinainia na ino nyuma ya bamwe batongoria ba Meru kumeneria Kindiki nontu bwa ngwataniro era bene ona ngavana wa Meru Kawira Mwangaza. Mheshimiwa Deputy President Kithure Kindiki ukamakua igaragara tubuti indrene arume bakai bakiaria bakigeria kugutishia bekwiraga nontu ogwe no supportete Kawira Meru te support thirikari kankwire bara ne antu bara bengiro ne antu bara bate athurirwe pamonyo abera barombe kure chiama ni ominanda bateona so Kithure Kindiki ukamakua ne antu bara tafadhali ikyo mbomba gukwira ukamakua ya urume no imenye atongeri ba Meru na antu ba Meru benyumeku so kerere kuigwa kiringwa na area ni ogua bora bokira na Kawira Mwangaza no ntu baize bakeja guita kianine na Kawira Mwangaza 2027 akabatsinda okeja kuthura bena umana ne arume sana ibetere 2027 bakinyani ndevena na Kawira Mwangaza ibatigi ogua bagukira Kawira benda engona mwario nyuma na inkwira koti chietu ibwega sana na koti chietu bokenda kumakua Martha Koome okenda kumakua ne antu bara bakuringia etuma bira ni igua na antu bara bokira kuingwa ni wananchi 2027 Nkuruki Ntuona orite MCs ba Meru barabari murengwa kurwa na ngavana Kawira Mwangaza bawatanire no kenda kariba obona maendeleo. MCs ba Meru tafadhali atanochia na arochia kaburite na burite kabisa na murogi oborogere ije kaburogere atena nguo so batu to aborombera maromba no ntoni ndrare au imbizi ndarogi kinyo ambori birandra tora kurira Kawira ante kuira kanda arogia akiri na bono ntukaborogia akiri tugeta na mapastors ya Meru na mabishop ya Meru barabaromba murungo kauma tuborombere bume orogine bo bume nkomene yu bogaitira ntu benu ngogino ntu kinyo tora kuroya kinyo tora mara we Kisumu e Mombasa we Murang'a we na safari tetethia kirage atethia mtoku kana ntu baraba kuringire kura ingoge njo gwatana na Kawira Mwangaza no ntu no mwene Meru na no ntu bya Meru arite boborera kurugura class kia isindi chukuria maturu primary era rewandini yake ya Ruiru Arera na ino nyuma ya na baba kuria thine nene nontu bwa kwaga ilasi tujitane na tumba kwambiria class kia ECD kia na betu baba nini ibuje todo tuna thina enene muno skuru yetu ya maturu aja class kia ECD buga kuma thirikari cha county reja skuru yetu itarara ionete mark kinye mwe county lakini narua gukurukira utongiria ne bwako na support ya governor wetu Kawira Mwangaza itubareterete class na class kira kwambiria kuma narua contractor aja groundine na kira twaromba achiari twaboera kibetere ntuko 21 kenda class kiumba kutho ikuthira kujura ana babetu bagakara bwega aja turekirite ana curtain pamwe bakathomera ndeje bangi side ejingi lakini nandi tukuona mathithio na itukuga ibwega muno batu maturo ici ndi turateseka kuma turi aja turete thina gutura kuthamwa thisi atukwaria ugeta kirasi ni ara mheshimiwa wethira kirasi giakwa na the other teacher gipartition to na curtain me have no once inyawe ngwanu ije ibwega sana mheshimiwa na areo tuita thinene mwire tugutwina ngatho inene no tuthijo kenda ati wonka gwaku ekera kuthoti uko gwita nao development tutithithia atia tutimiona na achiari wokura wati ukira mbie wonke no choke wonke kairi rara ginya wonka nao kuma wandini ya Ruiru Arera gicigo mbunge kia Mburi nkiripotera Wero TV nyukambitaga ki Mutegi. Munini wa rais Profesa Kithure Kindiki muthenya uyu arina ekite mucemanio na atungira ba county etharakanithie kenda kwariria witi na mbere yake mucemanio iyo Kindiki augite agatigira mirandi reonde kwimite etharakanithie ni kwithira ichokaira amenete kinyandu baba gisiasa baria bakorwo na thirikari akiwa uti mutongeri ogetikirwo kura thirikari arindene na ulotete kinyari Gachagua akiwa tingui atedia rais gukinyaniria kagita ka miaka ili Anthony Kavinyana ripoti.
Munini wa rais Profesa Kithure Kindiki ni alikitongore na kariba kaunti ya Tharaka Nithi kugwata mbaru thirikari ya rais William Ruto kenda gutigarira ni kwingia werene bwayo kiri ya Kenya. Kindiki ula korage kiri musemana atongire muna kariba kaunti ya Tharaka Nithi ni erithite kariba kaunti no ati bakagunikane gwitukira maendeleo kuma ki thirikari ya rais William Ruto. Kindiki akijuga yakanyaga kumeneria antu bala bakomoria meneri thirikari ya rais William Ruto na kuga gutibu mtomba kwithirwa thirikari ni akithija na bendera ya thirikari ende athina mbere kumeneria thirikari yo ino. Kindiki akiulagia antu baba kwebe thirikari ni na kuthikire bandi ndega na thirikari bubobo kija kagitakare waziri Justin Muturi ethiritwa kimeneria thirikari nene. So kuna watu naona saa ingine wanani advice wananiambia sijui ufanye hivi, sijui ukai kama unapingana na rais. And I'm wondering, is the work of the deputy president to oppose the president? Is that the job description? Wale wanataka kuoppose rais watoke nje, wajoin Kalonzo, Wajakoya na hiyo timu nyingine waanze kuoppose wakiwa huko nje. There is no problem. But you cannot be a deputy president and sabotaging the same government, or a minister flying a flag and then you are sabotaging the same administration. Not possible. Na kagita kala tongere babandi ndaga na thirikari badite na mbere kwibanga bena moronto omwe wa kwebera rais William Ruto obisini kile kithurano kya mwaka wa 2027 na kumutuke rais wa miaka 5 ake. Munini wa rais Profesa Kithure Kindiki ni amenerete mialieno na kumigwetete na murungamo no weko. So usitutishe ati rais a one term president. Pia watu wengine wanatutisha huko jana ati our job is to make sure William Ruto is a one-term president. That is your objective. Hiyo tu. Just that. And you will have achieved a lot. President Ruto is lucky to be among the 5 Kenyans who have occupied the seat of President of Kenya. Some, 24 years. Others, 10 years. If he gets 5, so be it. If he gets how many days, so. Mimi nimekuwa naibu wa rais. Today is the 89th day in office. I am working as if this is it. Hakuna siku ingine ni hii tu. That's how I'm working, because you don't know. We live and work by the grace of God. Atongere baraba kinyerekire mambura mama ile gavana Muthoni Njuki, abunge batatu ba county ya Tharaka Nithi, mutongeri wa Ekuru Susan Mwindu, Senator Mwenda Gataya, MCAs, athomi amwe na atongore bangi nibaugite batetikire kwebwa thirikari ni na bakathi na mbere kugwata mbaru rais William Ruto na munini wa Profesa Kithure Kindiki. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi Wakathenya. Kiama ya IPOA nilungite kaunti ya Meru kenda ko kiamaoni kuma kire akari yenda kumenyorane ndiba kurutira Kenya ngwe na kire ndionga ya ontere mwanya che Kenya baugite bare nda gutarirwa mantere direte kinyela kya Kenya kenda bayatange kirabatongere tunumukarigete o Isaac Hassan na batarete ne baguchunko na komya kidira kinyaborithi ibo bagwete dia na mbere makareka ya ogotani otai Kenya oningona ndindiranirite Ronaldo. As part of our mandate, we have come to the regions to meet with our staff, to meet with our stakeholders, to hear them, to get the feedback on IPOA operations. Nyugambi bo Isaac Hassan uranu ya mukarigite warangirwa IPOA kana Independent Policing Oversight Authority aitariria tomi kendionga yomiro. Nawe munene kana CEO wa IPOA ele mahalake na tariti baina mamba nkuru kia mana ili eraiti tenambere ndeni ya koti mwanya ndegurune. We have 34 convictions, but we have over 250 ongoing court cases across the country. These are only the criminal cases we have investigated and have been approved by the Director of Public Prosecution, and they are currently running in court. Na kongela na kuontubunge buraba kubuide boetomi muno ni utirane ndi bakwidira bakyura kyantaire ngecha kudiria madina ya redirite akiona ka kiriro ngiroro poridi yare amona kwa na ntairengi chioteria kwa giredia rwangiro. But besides that, we do a lot of also administrative and disciplinary recommendations
which we have been sharing with the National Police Service Commission and of course the Inspector General of the Police. So those are the numbers. Makarika yantoko watu tae bagwete ni ontoba kumenya buryo ende na bakubidyo chunkuni akiwa atiwetikia boli no bedire nende bakiyo tumairwa kubidyo ontobo. Besides that, on the issue of abductions, we are of course seized of the matter. We have been making follow-ups. We have been on it. We have been investigating. On the recent cases, the position of the authorities is that we have an ongoing investigation, which at this point we can't be able to say the police are involved or the police are not involved. The investigations are ongoing. As you are aware, this is a matter which is also being canvassed in court, and we have already clearly went even to court and presented the preliminary findings. Isaac Hassan kinyawe na idirite akiwa taila untubu na kuwa atiweti kia boridi barikirebuo na untu kinyawe rira muntu wako watu ati kuidira aika kwa kambine ya boridi. Of course, there's concern about the public's confidence in the IPOA. But when you look at those abductions, and actually we came into office at a time when there was a lot of, in December, and even before that, a lot of abductions and concern in Kenya about these enforced disappearances. But the IG came out and said, you know, they are not our officers. And you see, IPOA is works on an act of parliament, and we investigate misconduct by police officers. And now when you have got people who are in hoods with fake number plates, who are abducting people, and then they take them not to a police station, but to a different place. I think these are issues that even the police must investigate. Kongela na kuandeni amiru wake baina madheta nkuru kiangirie moyara ya kinyete mbere yo yarani ndi bakwidira bakiwa ya mwakinye yedirite ya kidikairwa na kurikia ende kure yara kinya na magamba ndeni ya koti. The complaints are over 1,000 which we've been able to receive in this region, the Meru region, and we have some convictions. A lot of cases we've been able also to resolve through the administrative and the disciplinary processes. There are also ongoing court cases as late as even today. Na kendo tira iba kwaya no tungata kinyankuru kikira Kenya ni bawete bakaromba dirikari utira nendo bichiche pwani chukinya konto mwanya deni andiguru ya Kenya. And that's the reason, the whole essence of decentralization of IPOA services, and that is why we wish and through Parliament we will continue to make a case for decentralization of IPOA services to bring services closer to wananchi. Right, hauna tukutatuweka rakatantaki ndato chetoni peno ntofa kuatanira na woni ni nkurigania ni ndiro adia ramatina kukurita akedira kiambire ro terro space ro adia direte ro gita na mbere kunyawe no utonyere ndiro kya na maoni ya kutuga tuchemana kiaona che kinyada idatu na nusu no ntofa ndeto cheweru da idatu moneto madiria au Kari Purity Richard na ngeto Phineas Imana.